atu mu se eye aturidi ye di yo ebema wo ya ri nyina si atukura dimpa heba mixture so hia bia from mato 4024 877 8899 entontom ho wapie krum ose moja bi nchen moja bi se yeye na entontom a opie ye bisa de oja ni mfikyerem anefuye ana de ototo regu basabasa ma eka ni entontro wa munsuo pan tontom no akwawe no a enka me ohene yira prebi me fa ho ben nanso funtum But there's so much bread. Na matnas na mohwe me KUMAWOOD. But djumadi e bero. Opportunity ewiase na okwa. Ebusua, ojutum se ewiase na okwa dia. E ka hu se ewiase your boss so na asase a owura. So owura dia na wo mra ne amane a odidi so. Adeche ne adesan yewe. Adeche wo mani pada sani na adesan ye wo ma odo. Rentem, otuni prum efi se bibi Edi na oho we kire me say wiase na okwa enka eda anke ntikum bibi oho enti na eda yetue edi kame won na me ne mejo prophet kedwa me ka wasem kutedu ase wiase obuso aho pen what na se adwen se edu enimra ohan no yon so about pound yes wiase na okwa Maybe we say and we and You should please now to say. Oh, what do you have to be a question? Come on. Be a question. Sure. But there's so much bread. Na matnas na mohwe me KUMAWOOD. But djumadi e bero. Opportunity ewiase na okwa. Ebusua, ojutum se ewiase na okwa dia. E ka hu your boss so na asase a owura. So owura dia na wo mra ne amane a odidi so. Chene adesan yewe. Sayo Edwenimra, odipa da sani efise entontom ho wapie krum ose moja bi nchen moja bi se yeye na entontom a opie ye bisa de oja ni mfikyerem anefuye ana de ototo regu basabasa ma eka ni entontro wa munsuo pan tontom no akwawe no a enka me ohene yira prebi me fa ho ben nanso funtum wosa batatwene nti wan na ote abibimem kwati ebuno me kire malaria na me de me pimpam twerefo ne dimpa herbal mixture
malaria hia no ne sa asie tu befua de hwehwemu akire se wonya malaria nom dimpa herbal mixture na sientu obenya dimpa herbal mixture wo babia ye ton adupa opemfo de oma kwadanofo ne de onyamfie dumienu enye mamo FDA agi edwedin kratoi atumu se eye aturidi ye di yo nebema wo yari nyina se tukura dimpa herbal mixture so hia bia from matofo 024877889 entontom ho wapie krum ose moja bi nchen moja bi se ye na entontom a opie ye bisa de oja ne mfikyerem anefuye ana de ototo regu basabasa ma eka ne entontro wa munsuo pan tontom no akwawe no a enka me ohene yira prebi mefa ho ben nanso funtum wo sa batatwene nti wan na ote abibimam kwati ebuno mekire malaria na me de me pimpam twerefo ne dimpa herbal mixture malaria no ne sa asie tu befua de hwehwemu akire se wonya malaria nom dimpa herbal mixture na sientu obenya dimpa herbal mixture wo babia ye ton adupa opemfo de oma kwadanofo ne de onyamfie dumienu enye mamo FDA agi edwedin kratoi atumu se eye aturidi ye di yo nebema wo yari nyina se tukura dimpa herbal mixture so hia bia from matofo 024877889 entontom ho wapie krum Aja. No video. Body ado boko. Eno kre. Oh, na so e banso me oda. Na ho ye de ko fi. Body. So. Ona bo nti e body se o ndi ebodu no. Bo no ma nyina. O boss o boss ase. Oh. Ah, babu na biye juma. Ah, o sembe ya babu na dani seriously. Kuda sipi ene wasem papa musan ene kure obia onyame ridi bible no o se mai bia na nte onyame ye benanti asafo Israel je o se me mai Israel Moses ko yimi mai Israel from man Egypt for onyame o se Moses o ko Israel Egypt nyame no de besie ne enso fapoma won ayin century no yo budi se de okay ko Asia omo ho yo Christinity uko Europe mo headquarters e ho yo Mohammedanism bia o ye by oba de no nkasa de ne so mo hwa so God of Eden ne wona hwa se ono de Adam establishing a kingdom it see and no nam say 533 BC Asia nso ba ya so mo so nyame Buddha Hindus one in and watch it the Christianity shall say Europe 321 AD say I'm kind of the Christophone no muti ewo Europe Judah for your tiwo Jerusalem and come for Mohammedanism set to 2 AD omuti ewo Saudi Arabia Medina the some nine way and I did you the boss of us has any name my Israel Abraham asinimo ema Jacob ema for ware woman for them establishing Israel the also Jerusalem was as Jerusalem and there was someone in Israel for the encope meaning and no to me the Christianity there say they make catch the one come up on be assisting come be an obedient condemn this Emma to be a soft for memory to be a soft mobile. So, anti Christianity, Judaism, Buddhism, Hinduism, and now Mohammedanism and Cremosom and Comconombra.
nti busa na de message me catch up the bible we ankasa e dida for e dia That say rabbi Bakaya also we mo oh isa mo fa enokofori tete mi ba mani fi se me ye nkwade ho adwuma se me ya sofodie de be 20 yes so we knew that my people so what now the family of what they do the banse no hu mo me fan se be tuo na mo fa enokofori tete mi asofodie 2000 70 Pentecostal assemblies national headquarters at the river. Your papa na founder and leader in the Kofori wo wu 207. Na aduma na wo me so no ono account wo so. Ojina SAT preaching so many years. Me so me gina PZ preaching so many years. Me ni akosi ya. Ono asofo ni potiti o nyina me ni me enu nko a na gina platform. Preacher any collection that the Kofori any collection and them saying the name so so be can yes yen some kind different adom so ho e dey nkwade ho twuma and the papa no where was no adom was no bi mo fa no na die but no pass for those but ogba the other room me ti we ya me obi ya me nyansa me bi ya me ogba the me twuma nessa bi ofiri mo no me na me tra matana ne a me yere nkwaje o how many abebe say wo mu die nso ba de igina ho ni na so pinti oh the meaning say me sham kwanje adwuma sem na me ya so fudi bom pai ade ni ndi nyam che mentis mo the kaiser so fun pai ya wo team ko trambe pa no bom ma mi kuma bi dimi sem ko dia bible bo no se gedi atia for sani no so ono an nke be tra so enti eno apart from no me ni asofo bi ehia ko ye yeso no nko omu wo mo sika sem ni ayo bompa ye mo bi sika me so ntesa omu gidi ye nko so kwasiam so kwaso mmenya o bompa ye mo bi omu gi sika so bompa ye me sika because nyina me ye se adwuma no o bade ne me ma me bi me nua mini no o ma sorry a chebe 4 years na o ba free britain buy and am say me ko drive madam for ye ba so ye sofo wo chairman semre bi ne area na me fe be 4 years o buy so mo nye we nkwache sofo no mimi no sade mo mu a no mfrem se oyare so ye ni so be kwa sofo be ofi akọ obutu fam ko ko am so bompa be 5 minutes sorry wow so da ye no bi abodutu na se wonu mo a no afrem sofo am mo be because the same kidney you know na say why nobody na about kidney no telephone so be hili last 2 weeks you know how be the answer was on I've written Bible keke na ya wusu di na ye kan masa nye dinkutu I think so for this didn't know mbo mi dia bro me pa me se ko fi ko yaduma o de asem enti na obi se oba mo se obi obobo ade won twe wo fi de ntwe me ade a me ya wiasefo nyina ni je ho no me hu se mfiro tumfo yawa me da se se de wo kan nsem se ya wusu a o se Jesus de nye dimpa Christopher bi Jesus Christ din ebi se Jesus Christos ebi se Mishak Jesus Messiah ebi bodin bi ne we bodin na me bisa wo me de minim die mu no minim se Hebrews for ekonkwasom wo Egypt na mo ko no mu enyame bi wo dada ansana omufro behu enyame bi anase nyame bi a ye friend I am that I am ose me ni Jehovah ebedru bebi wo so ono ne Yahweh pewunim die mu ohum semu no obo ade ne ma no wan
na ni di ankasa kasa the same na esom ben o tim a enipa de se ni hwe na obenya no ogo some nice question very nice question say you can say Osuma Moses no okay Moses say but me man free Egypt and nyame bia wo ne man no o se me man Israel me man ni wo mo anyame bia wo man me say wo boss wo ba asase no ah oni Moses ka so man china okay say Moses onko give me man free Egypt Muslim enko asomu kwa be so be menye nyina so say wo se enko je ne man free enya so ye ni say Jacob asefo Jacob ma Joseph na asefo come to the Egypt. I want to transfer better so na more than 300-400 years. If you want to say Israel for not also. When Egypt for no, or he ba onim Joseph onim obia. Into one town money. And now God here catch Moses Moses here won ho. Where Egypt where Israel but where that what did he see fellow in some fellow near ba fan here. Okosko onim there. Wow. Did you maybe no? Never say, what your plans and can you ever so Gane? Echo media successful. Echo media mem, okay, guys, and that's for. See, how because so, and nobody you know what you say, Uncle. If you more call for by, as a better marco, as a maybe watching, said the amount for him. Of Egypt. Said Janelle will be so about him for the papa. Maintain you may be a say. So ma mtese mo ni pansa yense so enti ikeni pedese ni bia na ke yinyina yenyam ye baako ba se de wo kan pe wo de wo kan yo se obo adese yenko yi ni man emfiri ohaw mu ni kwaso mu na se nyame bia wo ni man ene ni noba but nipa baako ene bo wi ase na mentro easy what dey bo Adam ni Eve Adam ni Eve obo wo mu no establishing a kingdom of God of Eden. Ahini. Ofisro besra ne ma. Ne ba. Ena bonsam ebi so ba won kasa. Odan ho oba. Oko if nkai. According to me the machine. Odada. Man to mra. Ena oba dey tu omo free God of Eden. Betna express osase in kaseno no ma woso won betna so no ke omo enta ke ni ebe ke wona ta ba ho fe luluwa ena ebe na ta ba ho fe no akla nke mo fodo mu tse di no akla yes na obadi empese Adam pese ne banbo war na ka na ke no na ne na ka no ho enfe eno na ke ekum ninia ebe ayekura okotwe kura ayekura eno okum ninia ebe okum ninia no so eno ojane ye ofana na tano edi nkano kwatna ebiso so many years and then Franco for the watches bonsam the two guys are saying so no e bi timi da nipa is channel e se sama bia be fie e se nsa obi aba insure da nipa adumade benti na obo ade boss a watches na context of contribution 12 verse 7 e ku gesi esi so ya ko de ba ko se obofu mark e obo ade ye hu sheri obi e fe no wo captain di no any bonsam na bofo komai Bobadie neja badie backen what same sana bofo years sebe for was we chemo 1/3 ba so ebi consume ebi kompipom ebi kogu enipam ebi kogu wuram biko babia yesu say bia odi umachemu anwane eno za watches ni bi no a no watch for no ebi ya han ebi ya papa ebi na sofo for fan yusu asofo no ebi na malamfo yusu ebi na komfo yusu ebi na okotofo yusu wo mo ye no makasi akasi enti wo mo no ene dan nipa ni ke ema eduru ni babia osinyango mo ma ewu se nipa ma ho ofe nyame ma no ene de watches no ene wo ni Adam ma ebe wo ye edi da ye ya Adam ma ken ema sadene ken so na se tre
oni ne bana o ma wo ma fetre eno mbe fufa mo etu wo ye from the film etu hwe wiase mpa de anka kemma ene asase so ene me ba set so e ba e became ne mano o ko champ people mu a sebi wo mo ni mo nsama wu ya ntina boni no doso eno mu wu na set enso ne ba so me nsane fa set li ye wo no nko a o ne be ware aka no na aka no so ne wo no so I want to so that mo ware more Adam akonji history Adam ware 7 or 56 Yaram yes o de ne ba bu ne kuta we papa jaisa oh jai o so won ko Genesis 5 ki ba buru kwa wu Adam ewo set echi wo man ni mema awari do o de man ben ga ba buru je awari do was o de I want to so what de jaisa so be bi e ma de show me si so ko be bi no ba ko o yiri ba ko nyam mo fa nya duma ka no tum ka me si so ko yiri ba ko mo ba de fa nya duma sa abo ko no ba ko ndi bi so say American for Britain jama for wa ba ko ndi babu ndi no mo ji so e won so wa ba ko no wa be ma ka ho wa ya bo ka ho also before be bi onyango mo first of all ni ba ko nya duma da ala so wa kura anaba wa mo wa you free Adam enkwa ayire if se emani mienu a enkoti dada no je ko ni Genesis 3:16 wo so ni be gina nkum eno ba ni gini kunu anado no ba fu fa nu kunu apada na anado yi ni kunu da to ba ni yese ade che oba sim no fa so sim no ojiba no ba o kinu ko ba no o di ase oba no ade chia no ba no munum na so afede o konko se de won san ko bi mu mo free mo o di ase di baba bo so nyini cha e ngoro baba aso bi ese ngoro ba ko bi free mo nsam asor bia no ba ya hile no je ko ma fo no establish no so hile edi ntino di awarodo ejina wo ma ba ma awarodo yedi kai wo be nyina chobe peace of mind ye to so bi enu wo so mo beti na kan no kre eno ba ya na ntia o fa akoma no adwene ma oba e to so bi mo tuma sa akro ko be bi ware du bi ko ko yere no eye me mema ya ba e ware ma ko ye se ware ba ko to ya no ko ba no ko fa fofo na sofo wada ba on anadifo amam kram wa dwiri mi rabbi se me mitiwe kapre ni me ho alosman eja be coins na me di enye paper na mitiwe na yese man ka san kwachiri obade se bi e madodo ne be ma adwuma tene na me hu nani monyam na alosman makofa ma nso agumi na mintimi enhwe omo wonjiri yo mo sai e ma ye me ma boafo boafo enti ware ya be ma nko a ware ba ko be so wo be nwhwe nson be so be bre no be kwa menye nu owu afiri yase oh e ma somoti entina e ma somoti entina ma da se e do so fara ti kuna fokunu eku empata sam ugoti kuna fokunu sai won se be kuna fodoso aso ni kwa se kuna ni trem wu ya se do yire ma fofo ware when you know benyan size who did the first Corinthians 7:39 ko so ba ni kunti ase 7:12 ene mara cheche no ku ya Sunday fini ku mra ho 39 so mo ya safunu na ni be nyina wo be nyensa ne nan ne nso akara ba na wa ko ware no uje hunkunkuru di nya hunkunku ni mu na wi so na the Holy Spirit are na mu yetu because e bra e ko ne cheche never uje hunkuru di ya hunkunku le timu an ka na timu bomba yesa ya me da se ahon bebrebe osomo bebrebe na ade aba ye ya setena mu ubenya Pentecost ubenya eye Methodist ubenya eye Judaism ubenya Hinduism se wonkokoro sane a migiri se so kan asem afri Bible mu a enka nimdie no anase eye twero no me yeti ase ba kope be na Christopher yoko Pentecost a omuma tiri nsem obeka no so fo no be chichirim ase Christopher so ba bonyom dia me ko to kotin se ba bonya Christopher bu ma me hu me de me patch ne die asem kwa waka ma ketiri me patch ne die the Romans then 3:1 go hey Mano ko me patch ne die e dey na you dey near dey oda bo ade shema sonsa na se bi ma je die wonji a wonji ni be ma oba de di ada da mi obodi ase o se ide na wide ni wo bro so edi ka se ba ya se mse ni ba bro ya so munsa edo bi nyina ko fi nyini ai wonji a wonyi ni no ba de on pa so anga se Ghana ni na juda for ye defo o mo yomai wona oka Israel yi da busho pro bi le fam juda adan ko ni pio ye
onabaya top Benjamin na penini ebi wo chiri Judah woto enso no magye nkwam no ofrenti na obaya top ade Jewfo Judah ni fini se Jewfo is Africa o se me dika buso se ye wo Egypt no Israel for na say ye ka Hebrew for a no munya me nko na be unya the Israelites I have friend Yahweh and e be nya the gods of Egypt ye friend e be set e be friend ye can say the death of the fan say ISIS Horus na won tampo na problem me wadorma me ba me gana ni a me meti ase me ni me nyame me ba ya na kanka nyame a nkuruma kofa ba ya me dase eno na me kofi asubonti me nim kanka nyame because eno na me papa me na nanom ka ma me say oh nyanyame bi a friend kanka nyame enti o ka say me ye Judani ana me free Israel e kwa ben so ana me be ye Israel ni mama history kofi asubonti no ye Israel ni mapa me gana ni o Ghana ni Ghana for asante saba mo samsaba ye asase kwa himfie be say eno be woni na fi Israel ba oh sir the land of Judah Japan ni si no Jano ba ni si gate na no the land of Judah no Jano ba ni si gate na no Jano ba yes according to Genesis 49 verse 11 otu obutu Japan ni no mama trust me dey me picture dey mama history something yes one abeben say trumpet no and entire na every say 7 sir 7 trumpet of alarm na Jericho di ko bugu ye no Joshua di ko bugu ye no Solomon apakai no otumfo timu no Solomon di ka tena bugu first akanu otumfo na esi so no Solomon obi ho ahini be na tisa wo free 7 days the status ebra de nkwa bai no a ye na nanu Judah fo ahini fo na anyina elie no wo sa mama be tiam so ko so me independent 7 days the status march to free home e ko Jerusalem ko buru wo mo ye nam nya akwa no mu gane ye eno ba sengampa tumutu o be tell be 1000 years eno mo nante no o be pie wen fani kwa Egypt bro techiman ebi ko gwansa ene Judah fo ewo mu no empante fo ewo mu Peter nko fo no omo ko de empante ka from say Galilee fo no omo ko empante ene Judah fo no be kuma se o di ase ni amamre ni atoto ndi no tum fo omo ja miminda wahini ko klasia etisadia be wahini ko klasia miminda ye o kwase ayifie e chance ko sia da ye wona ne awie ya woda ye wie otumfo pa kwanfie ko bucha sedu ayi a miminda so no boja na etisadia tell go kwame no ye fihiri na etisadia ade na osuma wodo doso ne se oru na e obo ade so akwasi buwani na baye ne bi atwamu nu a ye ba di 2028 ya sa tomra no ye ba ni nim se ye ba so many years mu refi o mu yankofo wo mu ya ho no mu refi no ye se ya no ya nkofo wo di ase wo mu refi eno ena oba de se bufu ye chatem yeso hini wu a ye twa obi ti no anwane no bufu na brofo to hye so papa zuzu na kuma ha no wudi ase ai oba de yi ni se fie so ena brofo be tu hye so no mo ma ye to ye na no enkoa akwa di 20 45 to 47 I don't know what you know wo se da de ko nwa ba to ye kon continent bai duani ba ni afọ ne nkwa so da de ko nwa to wo hu na ya fara da de ko nwa to eno mu kwa lemina any focus and about establish Christianity. But you couldn't get an animal, almost establish Christianity. Only some Yaman play, the friend and a full Yaman. And he was going to Hosea 2, verse 17. What should you about Yaman so made and a full Yaman Jesus left your room? No, Jeremiah 44, verse 25. What to bra? Who are you on to get from Jesus? I bet you room. Medase, a year KUMAWOOD TV now, we are say, and now call you Medina day, ocean. We are saying, no call. Ewiase ena wokwa ade bi nu asebi yera se ne wo class 1 ne ebo fa so ko class 5 kra na wo besa abawachi abesua ade adesua wo yon untimi nkoti ente se nkoti kokoromoti embopo ne se ade bi wo wasesene mu bia no wansua bia uko woni mu a obesa abefa on se theory bia obobra bia kodu ba bi na wo ye wa hwense otwa shortcut a esa twon ba obra bomu enu ne se wiase na wokwa ade bia ye mbra so opro ntemon na wo wia na wo yeso da bi menwia metutu atata ya eden ya obekoto awia wate ntinya abotre jumadi we de bia de break from Monday to Fridays 7 to 8 p.m. but more than said jumadi we obesha mu obi anya bi wo YouTube Esubonti TV Facebook KUMAWOOD TV nene ye ne ya de nya da Rabbi Mekaya papa yi o kan sem bia ma me ho adwiri me se obo ade enye Kristosom no free ye nananom som na sabi ye di free ye baby ye di bedru isa pepeso yi na me kro me ho adwiri me ene sade na tano wo mra Ghana wo mra ene Kristosom wo mra
no obade na nkasa ne mra ne de sen na bede ne hu se ne mra ne ne bedi so na me hu se obrabo ne yebo no enu tire mato me sa frɛ no ase de ahinta me no me na yen na de ahinta ye sunsun sem no a me ye kasa wiase na wokɔ no awia wi na se obi na ohu awia na chi o na hu awia na chi a na de na wo ho enti nya botre de ka mo de nyina me asukito ogi pebre efie de we fofi da ene ye konkoro da matena makunya mu obi be kasa ya bam da enti me kyerɛw se ko eye the twins powers ono se wo bia se bi wo yo entafo ana wo yo ata a wo nya abam no bomode aso be frɛ no e wo 0268 699898 also wa wo nya ata wo yo ata sorry wo ya ata na wo nya abam no na bibi edunya e wa setere mu no frɛ no 0268 96 9898 and I say 0248 699898 na me ka asem bi atwero owoye ahaban bi wo de ayesam na ye frɛ no AK47 me na mato gin side no me na mato side no ahabana no ano nam se A2 AK47 Bible se sika gina wunsam a na ahwete se wankasa udinya awa abrabom bomode aso be frɛ no 0248 699898 o aye abrepo eye broni krum ina obutu edi njuma bedase akwa yeah se o kasa asem wedi a se edi ye na namu fritumutu ede kush ena edna musa bedru sa pepeso ebenya Africa Kenya asase so nufo ane die ahye no de ani ade yetim ne yedi ne yega ne yehu na mebusa se obo ade o mra seta no o mra hunde o mra eye tigare o mra eye etiaframa o mra awo mudi so o eye abosomsem a e ono wo eye nananusum na obo ade no ne mra ben na ebehu se wedi eye sum a efru twayampon obo ade no eho abusame obo ade wo ye o mra sin bia enti wo frɛ Moses no odi card ne mra ensema Moses how the Africa ye bring na obo ade mra yapo read the book of Deuteronomy 28 free 1:14 o see di mra no so obehira ye di mra no so obehira ye odi ye di obo ade mra nsem so a enti abofo edi kiso so bai e betu obo ade mra e free nsem to bu se be hia ye enti be kiso so mu Africa bi ahia wo mu ade ko am Africa hia ye because of kiso so na wani Kristo ube Italian oh jaisa papa jaisa oh na say also ba on we say na ba we ma me ni mo jaisa na say is Kristo Jesus appear o mom ko nya won with Peter o mo ni leteje be ya be 400 years 500 years e di say ya transited ko je so mantini ko America ni drink ko ba Ghana ni drink ko o bi America o bi Ghana e fa na so mantini o bi America ya ko te serebo se di ya ke di drink ko o ko ndi drink ko e di bo akwa ni drink so criminal na teta Yahushua wa Ghana fa ni Yahushua o ko America fa ni Yahushua o ko Israel fa ni Yahushua e transited ni papa what you mean ko me what you mean ko but they said 15 to 28 by 15 coming to 60 something no and no be abofuma ye to ye no o se o hia be kan ye Ghana baako ye say the light ye say we be light to come China ni Ghana utu wana China ebo wo hwe wonku na ako a obejo light be o hia be kan ye be to ye ECG ama eye China for baako no dental education abrofo education ni bra ye no o say to eye amane ne emra to a enkran bon rough e be su awi no mo ye mo te say ye ni kasa da be na akoko su be be ye doctor o bo su abrofo asem na da be ni bi no be wo wi na China ni kom ni tire ni bade na nsan wo wi Germany ni Britain ni France ni se bon na no wura mu o mo sa be so ato ne tramo ni wi no mu sipa boni no mabo so ne ka no homosexual no o ye wia ade a read Bible woman swipe be to ni sin obo anya say we bia o sakra kompe oh my jaisa on painting me no ko homosexual ma sama ko jaisa na se Bible no so ode mo panyin amam se bodam ni ne kasa sa obi abodam obo ade ne pama ana za Ghana ba so de ne pama ye so anya de pebia ruzi ni wo court ni obi bia ni o enti emra ba ko peben na obetima de aka kire me say me ko face bonten emra we no di so obohu obo ade ni munyam ba ko de
enye ba ko efuru ba ko kan nan ayo ba de dia ebi ni de man ko bible mu kentama di 20 Ezra 20 verse 1 to 4 ma me ma no ntum 02448401 obetima ba dwuma die so abra ye kenkan sa bible no mu nsem a kyerɛw emra wo ma wo onua enya adom no kwa ne de onanti o emra esa ka ho nka wo de wo nu wi a efa kwoto police station ka bo hu so wo se adom bi nti na wo na ma ye wi ase a wi ne fa kwotena Ghana police service wo ka wo hu wo be hey chairman ede abena wo yi by the way ebi na mentima mbusa asem bi enti ubetima ba dwumadi so abra ye de number yi to 0244840108 akra manenko muso ma tasmi ne example tie du ni mu ba ko na oba ye kan se ni na se me ne oba ye am yi masation perfume enya me fufuru bia ofwati enya me fufuru bia nka me ho ba ko enya oboni bia anade wasoro anade wasase wofo anade wosi wasase asense so biara amfa Christian somba Roman son dem re se tutu wo o de fa we bi enu si wo ne enko ya wo matromo trofo no so no ebi na mantima mbusa asem bi na obi so betimi ede aba na ono nti ase 0244840108 ebetimi afa afrefo ni bi ada se afrefo ni bi a akra ase wona wo peso hunu na me no no kwano aya de ho aya na bonsama ha Africa abofo ma hia ne ahokyere ne abaye so ayi ntontom no ne ade awi nyina aya abofo so titoso me ba ani wo hia ne ntontom awi ne dambo merebe no obusuo be wura ne membe ne be me wara afedi bebim enti se menye asantini na me ye nkrani a na obo ade ne di Juda so na gina wo ma se mfa nso mu na me de metima so enkanfo Juda enkanfo kware omo ya bikasa na me yesirim ni so wo esirimfo no mo ko kira efa na fa ese kenafo entom ko mo history no bra na santifo ba no mo ebi edi kai ewo ayi efa nsai wadadu gunum na sefo enti obo ade so eya amane na ne amamre oba say eye twirosem bi na dia to wo say yemfa eye amamre ba ne tro uzafo ni atro bi agu babrum na se nipa de se ne bi also odi wo amane na wo amre so amamre na amamre ni wo bonsam bi ho sa ni abonsum se ni etembo jani asifo obufu ene mfra bo ade yawo ti inde ka sa santifo ni flo tumfo yawo abonsum na college series ekito tumo oh meni wo nkomo bi a ene bi simugamu hello I'm say for wentimi anyina so 0244840108 0244840108 be da so betimi abadwumadi so edru eya kweside bitimu se eye wona nyakopon ahye ma wo sunsumsem mu huhumsem no mo ba be ye dwumadi bi e de hye eye otumfo animunyam sankofo yi so no yese o mu ya abosomfo pewu nim die mu no sunsumsem no omo ye wan ma obo adefo ye kanidi ne tie ni se ya santifo hello afam na makana me da se na odi ni bebe o kase free ay KUMAWOOD TV mi kasa pro ko mi di do usu okay o usu manen ko badar ma yiri free so na badar ma be sro obadwuma die so a jom ofonyi no TV no jom sound no ne yentie o se de obeso bete ye ne yeso bete o ne se wan jom na nya feedback na yente de o kan badar ma ye gidi se odo ye ne yeso do unti ne de dwuma die bro se e betetere abarabu mu nti no enu ti na de sa dwuma die bro me da so waje no Yeshua Messiah edi mu nti no agidi fo nyina nka se enye ho me da so wa ma unti enye ho ko fi wusia me 0244840108 hello amen aka yanka dokoro bonsam duba hello yes sir hello open your bacho udi ni bebe o kase free o KUMAWOOD TV aje ya tem ni kase free kono okay ejapa manenko ai kono kata ni video kwa ai nyame za wono super ni kiji ko me menda ko okay ndio kana bumgana die yo google pepe pa ni diabo ya mpe kona tase ampa so ko na nza ko anche kwa nse paswa kusi ko posa medasi 0244840108 usu betima abadwumadi so na de mentima busa na de kire wadwen wo de mebusa hu ana papa yi de okan ebi onu ni adwen we nye ntokwa be yesu ade na otuma busa na asem
Ubeti me bedwumadi nso. Oh 0244 84 0108. Papa, obi nyama so no. Na o kan se obade o che ahon bi baye enipa da sani se de meka se eduru akosi de ene eduru me bi otu potimi tena se na ye frɛ enuanum bi ye frɛ mo akonfo no mo ba ebe di dwumadi bi eboa ye otumfo no omo so no obade di ade no mo o twa di twa ka be no mo sa atumi ni ade na tie ni se Israel for hwe ase na ohini bi kofa oba bi dise ba ye no asofra no mo so otumfo ya hɔ no omo nyina akɔsom bosomba ba la konfu ena la ja sɔre ena ɔnum disi yɛ oh okay wuti ase yɛna na no bia yɛhwɛ ase ɛnti akɔmfo no kɔ ɔmo yɛ bebrebe ne firi otumfo ya hɔ wuzɛ asantini kɔmfo bi na wɔde pere kɔ bɔbɔ afɔdeɛ da ɔmo bi fɛ hey Charles na ɔka no din wɔ ase no ɔmfa no mo afɔdeɛ cheap meat sɛbi kɔmfo a ɔbɔ dam kɔ pere kɔ nam ɔnwe wɔn sɛ wo bi di pere kɔ wura esekuma ta nyimpi da gyina so hello yes sir pacho odi ni bebe okese free ayo KUMAWOOD TV opanyini odi eni bebe okese free wadaroma me pacho seven na nine to go to akra manen koma me let me talk the question you seven I'm taking this out opanyini okay let me say me this say no say yes me one so wale menu nyansa na e bone wo bo ade mu ana sexy wadaroma pacho be yiwa no why kejira obeyiwa no bacho to aso too bad wetima nyira so because we have that question me bacho say so u worry ba ku mienu miensa eyo bone ana awale nu ko to worry ni to so bokɔ heavy prayer awale wo fokuro Jacob ni be ma we tia wa na emu no e worry ma kɔ wo ma di ni actually heavy according to version 21 13-14. Hello, good evening. I KUMAWOOD TV. Hello. Yes, sir. Udini baby okase free. Hello, good evening. Opanyi udini baby okase free. Makase free. Ejuma ko esia. Okay. Yetia. Opanyi manen ko. Oh, too bad. Opanyi wadaruma mo baswa. Jumadi emunti na ye wo ho. Ofra twon free hello open bacho udi ni be okase free hello open bacho wadaroma yetie o me wakra all right hello papa me wadaroma kasa me wakra minim so okase free ka yɛhwɛ aborɔfo no nhyehyɛ a wɔmode ɛbrɛ yɛn ɛwɔ yɛn nananom amammerɛ ne na wɔn asidi aba ɛbɛgu ne na asɛm a dedeɛ yɛ ne bisa me ho no sɛ ɛne na ɔmo ɛnyɛ aborɔfo ɛbɛbɛtwe yɛn yɛ di duma yi mu no na yɛn nananom wɔ ɔmo som dada sisi yɛhwɛ tete no amammerɛ nananom ɛde tete yɛn free na mo hwɛ enenre a yakopo o mamambre e de be catch ye e me ndo ba se tie kwa tumi ka na ho ayi na ho na ogyina bebi enti so amambre ba panye hwɛ ada no mo ma yɛ ya de the Bible no kwa na to ho a there is no way in the Bible Christ the ya obeton wa night na o yɛ e ne e ka ho na mo mi asafo no so abɛyɛ hia tia de mpɛni ato ebi mu ti I will find the grace. So, and that's what we are now. I said, man, sure one of the TV stations. So, for me, what it is. That's what to make us a one school. And so, every month, and not 2 months, you are cooking. Now, one will go university. Or go up and that's why university, no, my missing cat, I was so for no, why that, no, I can't feel one that would ye. It is a fire man that I think it's a all country fire a man and a fire it comes to when you say it and then go for the good. It's a canoe. Who you could be near with your body before. I'm running I don't cry. Hello, Papa. Papa. Oh, 2 by 1 to many. Hello. Akra.
ma me musa asem bi o e di nti na obo ade chipreku na preku so ni pare anybody preku who read the Bible no nipa obo ade so no hu ni hu yase aza fi say na any for me preku but say me hu di preku. Hello. Okay, but you didn't even because the maybe said you say, let's see, I know, Muki and Patricia, my brother, so now it's a book to one month, they will be done here with you, especially to the idea of community level. Mr. Metin said, and a big about so it's so young. It is here to be your one up to the body here and also one about the man after that one. Agentry, we dey wadaroma kam pese me yiwa no na emom no say ye eyita semuniti no me ba pana yiwa no wadaroma ate na te that's you O say bo dia wo ya o say hello good evening say yeah but you didn't be okase free ayi KUMAWOOD TV you from Paul me kase free Kumase wadaroma bro no ben na Kumase dey so me ba to no kwa da so agree that mo akrama ne koma ye okay me pato program na ye no mani je ho pa na ko pon shiramo ami but me program ba kwa mo say post no o kasa won to na bo papa na wan ba ite no de wi o kasa kikiki no e sa ye tifo no yentimi nka ye asem no ka no mani je ho pa no kwa no ka no but o kasa o mana kuma amna from kakra. Listen, me ba choda me ni host no. Na ko pen shiramo. Akra nyabotre na manage wo de wo futu na wutumi ho no. Na se bi yesi beifo na ni nso ade. Me de mi so ade. Na me ni host na woni me kasa yi. Me ntome bo ana papa yi so na kasa kuku. Papa me pa cho okay me kasa na me mistake bi. Host ni problem. But nipa na mai ba kira no o bisa na sem no. Okay, ana medite new. Why meditating to wait na kofi mama nchiri mu nchiri ibu mfu nya hwe kana mkasa honhom na asore honhom na asore the place you go apatra no nti amya kasa nti sa ma asore for kasa ba asore take kasa idele misrawo kana mkasa mi ko tv mi ko fm but ya metum woni mi na che dia bo nche mkasa no normal dem se praise ya wotie mi nti mi da so nso no futu wonyi se honhom bi na e bowura honhom bi am wura mu mi ka mkasa samu akwedi oh ya mi ka ko se preko na preko so ni ka preko o fa preko wura kuma ta yin so be nyɛ di mu preko be bi na ko mi ni abiane bi ko mi ni ti bia tuti enti o tun ko ka se bi da fo ti o gani ni ko ayin tie o do tie bia o so bi ni preko tie bia ko ta yin da ye ko ni se mo ni mo kwa ni so ti tem preko nam so ni pare ya bro fu tani ko se ba bodam se ba bi ti mu a preko nam so ni pare ni ba ni preko papa kita kutesi mame ba ade bi sa kire me so wase mame se mfa nko wachi so obo ade wo ne man bi odode a na e man bi ti se China Dubai Asia countries no America Britain for no enyo ne obo mo o ma sa enu na ka be kire mu every sense yire chi no wo di ase no wa mo nipa mo ye ayi for no abo angels in there nipa MC from the watchers any nipa that die from the flame woman let you know if you na chi kura no just supposed to be where from if you na se for woman buy emma ebi esa shase di nsamone wo di ase ebeni akwantim ni the fence nimro o se mi nimro bibini so ma hiye mi ba nimro di ko ya se na se for no ba de ma kasa ya ho me bebe ba sa te ba kasa ba ko odi afe shem for na emu usubetenia mo kasa no emu ni Abraham tuba Kena odi afe aha the whole Hebrew kasa de ho ana se bisa eno tuba Kena asaso so betena e di kasa ho mo bebe di Abraham no ba de establish na hiye no o ma Kenya Gentiles o ma jona bongam chana ni ya kasa mo te chana ni obi wa wi mpuntre ni obi wa wi wo ewi nsonso no eni bia de watches no wo mu neflem sunu nti o adeni o so le bo nsama bofo dazu suma do me do de ka do de ni person ti nya ka o de ni person kwa ka no nti nya ba ye ni wo ba ni ma nti nya hwe no e think tim develop ho sport e di mpa ba konchine tini
and no more establishing kingdom of Christianity. I can just say, and no more who says, or Bible says, according to Kenya kwa kanu si Kenya kwa kwesi oba kete ntise tutu so oba ye betu so asofu yo mudi asofu yo mudi sofu bi e konfo mi mo bi adini na nsape o so ye sofu yo bi fo ba che ile asofu life na ba to nsem na ba to yasefo kwa budi susumi nyumadi na me nkan se me tell sa me bom pa your telephone so healing go for abiti enti so wo kasa bo wi sunsun wi ase me mo masa e ya bodam fo ne kasa ya hu wi ase na obi odi susun na bo wi sunsun na wi se nipa sabe mo ya ko fi bom pa ma ho to e be biem ni yo so betuma sakra wa de mo so betuma bo sampa ye ni bi sabe nyame nko na me nipa me nya mo se me na ntiye me bi obo ade asade so obo ade mra nsem so me ni mpa bo eni mu ade die me de be na ntene no kore obo ade obo be me sa na so ya the same thing obo ja ba so dae obi me nya to ne bia ba de onya dwe no wa nya kasa obu adwum e bia da ba so dae e sunsun be na bo ga sunsun ya se sunsun be na gina be bia ukwa ko borura eye sabe masa abodansa so fe masa abodam Rabbi Jaisa me ko kan we am so me na wa sunsun me ko sunsun me so fu bi o so ni ko fo mi ti me ko samano wa ko fi wa se mo sabe se we ka chi we ni pe ko samano we nya sabe ko ta case na no e assume na ba nyina assume Christianity na ba se kure na Christus so be hope sa ko we o be hope na bai o dia se me bai se Jesus mu ma se be on Jesus mu ko bia so Jesus ni ba bia ya mo no ba bia e telephone ko to bia bo so be me se ne kambo e the first million blessing 1611 na asos na leteje me ya leteje ba 65 mo ena be be fo Bibole o printing leteje onya fi bo so me fe ne tiamat na wala we are the food be on Jesus na abante bi ka se o ka se ye na nanu sum na esu o se ye di hu obo ade na se bi obi tetew na ofa nsu pondua ye na nanu so original pan ye nsu ye mfa ye ni ahon mo ye tinsu mu nkasa ye na mo kase ye no eni nya akonfo enum ye ye wadifo omo hwe ase ne konya akonfo eni nya ye kofe nsuo nsuo we nsuo ye sano ahon mo ne ko tete mu pa mi ba tu nsuo bo bia hia kai nsuo ba ye se ye sano wona nti ye ne se nsuo no ma ne nsuo nda ho minti nsuo ho mo ni tim ho mo ni mi ka ho mo ni ahon mo ni nsuo ho mo mpa na mi mo tim me se me ni wo ba ne nam obo do yo do oba de no fa na ketu ngete wo ndo so obo do dia so no obo osu no obo han nti boni be de so esu ko fa na ade de adwuma die esu afa oba de ade ye adwuma ontu mo ko pawa bonsam otumi o de den bonsam oba de ma no uri di bible Ezekiel 20 verse 12 etu ono na nka 14 etu ono na ko de be ya so de utu we ba wo ba no ya so de utim pam no and Jesus said we watch and watch ya o ba de watch na film ana tatarese na o se me pa wonti baba wa tare nyafu e ja do ni ma no nyama na wie then so yi ni dobo ba ko play yewuswa according to Matthew 20 verse 18 was focus to me ya mama enti mun ko yasa mama nyina mun kwa chefe enti no we teacher so for your correct and comprehensive teacher what tell us you powerful wow yes me mo fa we very powerful we ko fori me tomo asisia no di tumi ni wo me mi so bi ya wo yase ye mi so se me ye bone you so some ya bone you see I do the most of member kunku ma so be member go dem ni bitwo ma afia we yi obo ni emi Nigeria ni okun no e se sekum member ne bi ne mada ni yanka na wo so funji aware na bu aware na papa aware no aso ya mama kodo mama me adoye ma dodo me pese me ware ba koka me ba ko ala sakala o hieni ya na adwunu ye dem ye ana sabe adene kakra wo fo raba makai me se eyo arugo no ba be biye fama mama ko na de che honu spiritual and herbal center ho na de che o so no de o tu wi no o yesusum se mo ho na wona se be mkoje bosom ware mo no na mo amako petumi bia mo de mu dwumadie asofo na mo pa ni e de ahye nko mo pese mo te aso mo pese mo die bora susum wi ase no what I say mo pese mo hu die
ehinta osunsumu no na agye kyese wo bi ne pronale atowo enye wo na asabi omo yare wo mo akwa mu na sewu na ndua no nko a anaso mo pa aban de omudwuma no na emom mo a mo yusu bosom ana mo yusu awo bi omudidi mudwuma a mo ntibie na ase bosom na aduane no ana tumi na aduane no oso mo kra na ohia mo no mo mbra no nkenya mo ompe plug bi infanta en charge mo na mo nya tumi ni bi o eye 47 asankare friend we 0246 014029 0246 4029 o asankare o so wona asebe ompe sunsum de omudwuma ana se enye mo nkwa mo asofo no obi asebe opese opetumi eden nante wa brabo mu no obi a odi dwume se oye businessman so na obi pese obu nkwasa so pese odi tumi edi dwume die bi odi tumi enante wa asetene mu no ana so pese ohu tumi eni munyam no frɛ no 0246 014029 na menko the great Bishop Bazooka the Lion of Judah of Africa tumi nyina ewura sanna ya chi Kumasi na onura kanta Kumasi tumi nyina ewura ewo Kumasi a na Okovota region the bishop of bishops o say ono de oyisu angelic ono do oyisu abofo no dijuma oyosofo a ono frɛ abofo nyame abofo no dijuma so o sabi o yare na opese ohun awurade tumi nanimunyamo a eye frɛ no 0244 726387 0244 726387 eye Bishop Bazooka the great fire made them friend eye the Judah of Africa la mujata awo bi mamu ono da no na on de o se ayabofo juma no ede oyo awo bebi owo no bomodi aso be friend 0244 726387 na channel so me say fasa number we 0246 014029 udo ka chere say papa me pese me hu ani na pese me hu tumi na se me hu sunsum bi and I'm perceiving any soon nanti, especially one asabi 2 me be ware o mana say omkodi 2 me no monti 2 mini enkabium momo modi answer mo friend no 0246 014029 nene ye the great man Rabbi Micaiah and ede etwetwe nkomo on the also upesu hu bo ade ni monyama fa aye amane so amamre so ne fa ne mra so ubehu eye obo ade ne ni monyam no ono ono ne nanti a why say kotokore no untimi koti no na unko akra eja emre ne ya be ya bo wura eye 7th day Pentecostal assembly dwumadi be pa na mudan ne di wo oh 7th day Pentecostal dey say can you slogan say you are going the Bible way now akra you are going the correct Bible way Bible ne fa bo fa change fa wo you should read Bible tree Bible Hebrew Bible ne hono mama na meme dan ye kwasore meme dam kwasore o yare ya bompa ye call na ya konchene trace and for dia 2 days drive fasting dia no edi na edimo ye wusua ya bono tumi bia ni so ne asase tumi mu ji ye wusua di ni ya bo na mu gina so de ye mo ya de say ya de meja so de ya wo so be ba meja tiri mu o dia se obi ba no ntimu dia oni nya no ya kwa ya wusua ye boye ni tsia hunfi ni pam ebi be so nya ho bambo nya tumi ya papa ti o kwa ya se yesu sakrament ene bi bia o pese bo nsam simu a ya emran nsam du asede do nya so kwa ko nya do tumfo ya wa emo ni mo bia de obi pese oben na no chesa nim de we a obede no hu ana number be no on friends oba ma se na fa number no tudwa ne mo oba ade be ba ma se ade be ba me connect wa 7 day Pentecostal asem national headquarters awale ye oba to yi be me de bi ehia be the number no tudwa na ko kan number 027 60 30 948 027 60 30 and I say 0244 76 3191 papa eye Rabbi Micaiah 13 3244 76 1391 and it was screen so no and it was screen papa da ben pa na woni gi wo ba de ho say enipa we mi hu no me kan hinta sam kire no na we de woni agya broso ama wo ba de ka bibia cho say ya dum ngusra eda me hu eda me di benchi pa ese ko flex mo ta sakana
okra sakra me kan sempa no okra sakra de dani ye mbani gida kase wan kasa me ka duo wasa ne yare kase we die bidie me body papa na me sakra oba de ye no bia me de bia oba de koso ye ntenchene de bia me ganase me ganya ni o ayarefo enu ase no achi makora ba ko na wo so me bon be se ko be odu wa team of frame o se o papa enye mana beto fa ona manu tubia ne yankwa o di ase no ma na good space way 0244 1391 enye person abatama mo frame me ba ne die ni me secretary bibia no 027 6030948 0276 030948 eno no be antam fe me da se ha na de dwumade ni besi me di eye kofia subonte obetime frame esukrito yi pebre me ne raba mekaya ene ne doba we father and son I love my father I love my son eye Emmanuel obetime frame no God with me and I say nyame ne ye ne wo ho one ne bae na me Benedicta imama utuyo minyawa ubesuo misimama imama nanado yo my name is Kojen Cancer. You can call me to my next broken man. I got me soon have a Lennon Constellation Jackson and KUMAWOOD TV me man. How dare you, boy, other former fans? If you know, I'm so come what so.